Muraho neza, tugiye kureberamo ukuntu ushobora kuba wakoresha application yaguha mega z'ubuntu. Iyo nta yindi rero ni application yitwa Hearttuner Plus. Niba utayifite muri telefone yawe urajya kuri Play Store maze wandikemo Hearttuner Plus, maze iyo application uyidownloadinge uyishyiremo, ngiye kukwereka ukuntu rero wayikoresha ndetse setting wagenda ufungura kugira ngo ukoreshe mega z'ubuntu. Urayikandaho nk'ibisanzwe maze winjiremo, numara kwinjiramo urahita baguhereza gutya. So urabona ko rero harimo country United States, wigumishemo uze ufungure kuri custom setup ushyiremo 8,888, uze kuri direction connection ushyireho iyi custom SNI, nurangiza ushyire yellow tick kuri use real host wwec, maze wandikemo imibare ikurikira 104 akadomo 26 akadomo 6 akadomo 12 wemeze, nurangiza ukande start. Urabona ko rero yanze gukora kubera ko ntabwo ndafungura internet connection. Nurangiza ufungure internet connection, urabona ko internet connection yazifunguye, nurangiza ukande start. Urabona ko VPN yacu itangiye gutera, mega zitangiye gukora. So guys, dusabwe rero no gukora subscribe maze tugakomeza tukabana. Urabona ko mega zirimo zirakora, ubu tuvugana najya kuri WhatsApp nkazikoresha, cyangwa se nkajya n'ahandi hantu hose nshaka, niyo najya kuri YouTube naho byakunda. Urabona ko rero mega zirimo zirakora neza ku murongo. Guys, ndabakunda cyane rero, izindi video nakagaruka naho butaha.